आम आदमी पार्टी एबा AAP bodol yakarkha Delhi ni montri Kailash Gehlot kokti shala AAP ni okra Arvind Kejriwal ni thanio sakbaitani resignation letter rakha tei hapangno kebengi kabama kokchil chaka fine bishi Delhi o Bidhan Sabha chongmari ingna thangai tongo aboni sai sikang Kailash Gehlot AAP bodol yakarmani bagai AAP bodol tei kaisa neormi thangka hani wansuk laikya kisa bishi koloma romino AAP bodol bai kerengjak tongmani bo tei hapangni dalbidal nangkokmani barja samrogoi tongmani bo Delhi ni home Transport, Information, Technology, Women and Child Welfare Department ni montri tongmani bo Delhi ni montri ni simi resign rui montri okra atishi malena no kaisa letter shikya koktimo saimanka BJP bodol bai kerengi mano honai Kejriwal no resignation letter rumani bodol ni situation tei samung botang no tei ke kha dumung phunuka bo Bosaka AAP bodol sakbai thani bodol ni bagai simi no jaba khlai tongo aboni bagai no Delhi ni tongko song lukoro hamkai ni simi kagjagai tongkha bodol tei AAP hapangno kebengi no resignation letter rekha Kailash fiaba AAP ni ojama song BJP bai pressure rejakmani bagai no obhai yapri na harka Kailash ni kok saka borok AAP ni ojama song saka idi song bini saka mokol kaisani tongo aboni bagai no bodol yakarkha ni kok sejaka AAP ni ojama Sanjay Singh Bosaka chongmai ni sikang BJP haino hai Modi washing machine jengsari rekha Kailash resign rimani yakulo Delhi ni BJP social media wo shekya Kejriwal ni klikjak room ni jotono khari tongo o khebo Delhi wo BJP rok phai tongo BJP ni kok sanai Sajat Punawala saka Aam Aadmi Party tabuk khas Aadmi Party ingui thangka Bureau Report Kok Khorang